Kawai ka benta na kaliang uba bansay mar banyang ulapan pa wapun tili ki SPTS boss ki belai syuyang haman lagi jaka. Anda hadir mo layo I kani ulapan ni ka RTI na ka Meghalaya Urban Authority House nem Hajar Puar. Hakaba ki SPTS boss benta giladuna ki bayat charum sheneng. Ka sarkar jela kala pentrika mikani ka RTI ka balawan na po ka sarkar pedeng ka bade ka junum. Anda haba layo I ka RTI kalong kaba kidan ki bos hadu ars pasan kandai tuli ki balat het ban pentrikam tang hapok ka jela Meghalaya. Nadu usnam Hajar akhat wei kala sedang man pentrikam yaka ni ka skim ka balayat kum bakhar sau tuli ki snem hadu menta. Hanre banenu jor menta ka snem Hajar pusan kidan satang kum bakhan yat tuli ki bos ki ba pentrikam hapok ka jela Meghalaya. Hanre saudong ki jaka kum ki thai mau yong mau pat badan riting bat kiwe ki jaka layo I baki bos ki shubu bat penyai ki klem pendon kam. Kani kawai ka benta ya ka banak liang chunga ngampau ngasablong ba kalong ke ba kum ki nong song slong badan po ka jela Meghalaya khamtam kum ki ba em po Shillong City mata anda hadin bangala pani ka RTI na po ka Meghalaya Urban Development Authority ngalayo ke jubam ya kani ke jubam ngalayo na du ngalapan ka RTI na du sendam Hajar Puar kani ka RTI kedai ke ba ngapersang ban pan ya ka RTI na marbelai ngaso kumba ngamji isu bakini ki STPS boss minta kinya serum chane adu ka menta ti ndai ke jubab ka bangalayo hiro kalong ba nakalian jong ka sarkar jela kala pentrikam ya kani ka RTI lembaga kani ka skim ka balawan na po ka central government ka beri ka jenum anda haba ngayo hiro ya ka RTI kalong ba arspa san pukandai teligi boss lathit ban pentrikam po jela Meghalaya ti hadu menta kumongno nadu usnam Hajar khatway lasdang mempentrika meni ke skim te lakumno klalong menta kumba sausdam bala pentrika meni ki bos po jela jungi tenrei anda habangi I kumenta uni usnam Hajar pesan ngi ki bos kita stang iwe arteli tenrei keleng saudong ki jaka anda habangaya ngaya kum ki than mau yong ni ki than mau pat ni ki than langkerding ni ki than mau blay madan reting kita ki hinyomer opor chelong keleng saudong kini ki bos la shubu pathar Charo macam anda habang persang ban keli na po mudaro ang yo ay kajubab ko basay. Naman nga ko aban tip kanya gini gi boss. Lada subret kay kumtay hadlor kapisa ka bagi lalom na po ini gi boss ya bagi pajba ki shom kum ki passenger. Chay galet kadi kapisa. Naman ka ka sanction among ka bangala de yo hi kalong nrupu prakror khat nyolak sopo prajar nyaw spa tingka la penlut ya gini gi boss ban tit lomba ki company beper bantit kum ka Tata company kum ka Mahindra company kum ka Force company athit ini ki boss kum ba arspa san pukandai teli tendrai anda habangi ipat ngi saki pada kini kisngi ki bamtangi kami isu bagi boss kindang kamai ngalor kata aru syu anda haba ngapersang man keren ngapersang man keli bagi ni ki boss arspa san pukandai teli la athit national apan kamai tendrai la hapan kamai tang po Shillong City hapan kamai tang po Shillong City ban palat ika mau yong rum long syu dia ars pasan puknai telin ne yu gini bas ntiet pan kai ka daw ba ngaso thu sai ba ka ni berfight ke jing pelot hi na ka public fund de hendai anda ba nga persang ban ti bnia ya gini ka bentang nga persang ban keli ba ka pisa ka balum na gini ki bos chano pa kaya hendai la sio ka jubab ban balong bala IT ban penya jembaki self help group dan kita ki riushimet dan kita ki school dan keleng la sio IT ban penya kita hendai klem natip pade ba ka basai dukat menta ong ba chano ka ni ka pisa la penya jika ni kedai ke berfight ke peloy ngah dukat menta nak menta bang yo ke jubab ke basai nak menta bang yo ke jing senchar ke bekoi nak menta man tip sai bang em hero ha ka riti senchar pai ba ka ri ke belai loi ka ri ke bagi pai ba nong song jadi ban em dak mensim ke bekoi ngadon kam si sendan menta bang file sendan ke PIL ban yo ke jubab sepok ke Meghalaya High Court halor kini ki STPS boss balai ki jano bat benta bat chai ke pisa ka balum lagi ni ki boss kala jano bat lada ki ni ki boss ladai ban auction no si sendan balada ya kini ki boss la auction ka pisaro ka balum na kini ki boss chano on let ba chano on tap kata ka di ka benta ka bokosan ka bangapan pau ni ka pos bat ngi dei ban so thu sai ba kum ki pai ba nong song ke be mo ka jela Meghalaya nginum dei ban do men sim namar belai keleng saudong i pai serum chaneng ngi yai ngi i sai ba kini ki boss nduk ki snam bali jas smart ki don ndrei anda habangi persang ban saki pat mandangi claim issue bagi bos kindon hoi ngilam la ban tip kala ban long let's say baka traffic congestion kala jor ba po jela jungi kadang ikan po Shillong City le naik keren show ban yai ka kali ka barit rom long show den rei ka jubab gidi ban sai ka jubab beri ban ai ka jing sai nak ta ki pai ba
balai la penduk ini ki bos sana la bo ini ki bos bat balai ro la berat lingkrang ini ki bos carum mat chaneng aduk khamla syu menta penekam ngai i gini ki bos menta ka bumbu kum sikite ki than keleng sodong ko ma jawab sekhmat ngai i ba teng ki bos ka tayarum dan syu ka engine rum dan syu hendai anda ngapa pej ro kum gini ki bos ki bayat menta iwe arteli ngai i bagi jabok sudah mikho je yai te kum lo ki paj ba kin sautenar kumlo kum kipat ba rongin priang kini ke boy ya kini ke benta lada ka bos kini ke public property menta deben yo ke jawab ke basai kipat ba kini ben khoj kini pa ba kini ben suthu ba ke sarkar ke pentri kam kini ke benta kini ben pentri kam hakalati ke babha kat kum ke RTI ke banglayo kat kum ke jubab ke banglayo ya kini ke benta ngan ra sepo ke public interest investigation jong ke Meghalaya High Court barang ngej scam ke Meghalaya High Court badan buram kan saai ke jubab kan saai ke jingsai ba kum kipat ba nong song snong ni snothu sai la penlut yang lembaga kipat ba la penlut lembaga pisah jong kipat ba ba ke jing mentoi ro ke de kipat ba ke di benjo balada ke pisah ke belum po ini ke bos ke jing mentoi la kipat ba kim yo kalong lena ban chupulut kai ke pisah tanah ke beta ke jing mentoi simet jong no re jong no kata ka de ke jing seo ke jing perkhat ke jonga banganya sekhmat halor ke hok ke jing sisa kum wei na pedeng kipat ba nong sunang ubadan hapo ke jela Meghalaya ba ngenum la hiru banong ban kenran din namar kani ngakhem yang persa ye no ndai ngayeng kum pat ba nong sunang ngayeng halor ke hok jong pat ba ngayeng kum kipat ba halal ke public property ya ba ke sarkar ke pentri kam nakam ta ke jing don kam jing kipat ba kata ka de ke benta ke bang